nongere mbasuhuze abakunzi ba TSG Online TV. Akanya tubagezaho ibyaranze iyi tariki ya none mu mateka. Haba haragiye habamo byinshi bitandukanye, abakoze amateka cyane cyane ku munsi nk'uyu usanga hari byinshi byagiye bigarukwaho na benshi, cyangwa ibyamamare byagiye bikora dushya twiganjemo twahinduye amateka ku isi yose, cyangwa rimwe na rimwe ugasanga bamwe baragize uruhare rusesuye mu mpinduramatwara z'ibihugu byabo, ndetse byarenga imbibi bikagera no ku isi yose. Hari abapfuye, abandi bavumbura ibidasanzwe, byose byerekeza isi ku iterambere, nubwo hari n'ibyayerekezaga mu rwobo, ariko abahanga bayituye akagerageza gutabara. Kuri ibi byose n'aba bose TSG Online TV yahereye mu myaka yabanje, ariko yibanda ku itariki nk'iyi, aho mu mwaka w'1978 General Idi Amin Dada yayoboye igitero cyahiritse ubutegetsi bwa Uganda bwari buyobowe na Milton Obote. Uyu wari witabiriye inama ya Commonwealth muri Singapore yahiritswe ku butegetsi ubwo, bituma Idi Amin Dada yigarurira ingoma muri Uganda, iza no kurangwa n'igitugu gikabije. General Idi Amin Dada yahoze mu gisirikare cy'abakoloni b'Abongereza, aza no kubabera umuyobozi wa mbere ukorera igisirikare muri Uganda. Nubwo Amin yagize uruhare rusesuye mu ihirikwa rya Obote, uyu yari n'inshuti ye magara, ari n'umujyanama we wa hafi, ku buryo byarangiye amugeza umugaba w'ingabo muri Uganda, byanamuhaye uburenganzira n'umwanya ndetse n'ubushobozi nko kumuhirika amufatana ubutegetsi bwo ngubwo. Mu mwaka w'1978 Amin yategetse ingabo ze gutera umuturanyi we Tanzania. Gusa ibi ntibyamuhiriye, kuko ingabo za Tanzania zamukubise inshuro zimusubiza inyuma, ndetse ibiherezo by'ubutegetsi bwe kuko yahise ahungira muri Libya. Nyuma y'uburwayi bukomeye yaguye muri Arabia Saudite mu mwaka w'2003, nyuma y'aho ubutegetsi bwa Uganda bwanze ko umuryango we umugarura mu gihugu ngo abe ariho agwa. Ku itariki nk'iyi kandi mu mwaka w'1922 nibwo Jeux Olympiques ziba mu gihe cy'ubukonje bukabije hiver zatangirijwe mu birwa bya Chamonix mu Bufaransa. Imikino yibanda cyane ku bikoresho cyangwa se yifashisha urubura cyane nka ski jump na bobsled. Imikino yamenyekanye nka International Winter Sports Week yagenze neza cyane mu gihe cyayo, gusa abahagarariye irushanwa baje kuyihindurira izina bayita Winter Games. Tugenekereje mu Kinyarwanda nk'imikino ikinirwa mu bukonje bukabije. Bayitangiriza muri St. Moritz ho muri Switzerland mu mwaka w'1928. Biteganyijwe ko indi mikino nk'iyi ibera mu bukonje bukabije imyaka izabera mu Bushinwa. Mu yandi makuru, kuri iyi tariki Jiang Qing, umwe mu bagore b'uwahoze ayoboye Ubushinwa Mao Zedong, yakatiwe urwo gupfa nyuma yo gushinjwa ibyaha byibasiye inyokomuntu mu Bushinwa, ubwo umugabo we yatangizaga icengezamatwara rishingiye ku iterambere ry'umutungo rireshya ku Bashinwa bose, igiswe Cultural Revolution. Aha abenshi batumvaga neza imiyoborere barishwe, abandi baburirwa irengero, byose biri mu mujyo wo gukomeza ubutegetsi bw'icyo gihugu mu Bushinwa burangajwe imbere na Mao Zedong. Chairman Mao wakatiwe urwo gupfa kuri uyu munsi wa 25 z'ukwa mbere, azwiho kubaho umugore wa Mao Zedong nk'umuperezida wa mbere wishe abantu benshi ku isi. Uyu Mao Zedong yavutse tariki ya 26 z'ukwa 12 1893, avukira ahitwa Shaoshan mu ntara ya Hunan mu gihugu cy'Ubushinwa. Akaba yarapfuye tariki ya 9 Ugushyingo mu 1976, apfira mu mujyi wa Beijing, n'ubundi muri iki gihugu cy'Ubushinwa. Aka gace yakuriyemo kandi uburezi bwari bwarasigaye inyuma cyane, kuko wasangaga abana bahavukira biga imyuga gusa, ntabwo bajyaga mu mashuri nk'uko bisanzwe bimenyerewe. Mao Zedong yatangiye amashuri abanza ku myaka 8 muri ako gace k'iwabo. Amaze kugira imyaka 13 gusa, papa we na mama we bamubyaraga kuko bari barahinze babigize umwuga. Uyu Mao nawe bamukuye mu ishuri, aza gufasha ababyeyi be muri iyo mirimo ijyanye n'ubuhinzi. Mao Zedong yaharaniye impinduka mu gihugu cy'Ubushinwa, akaba yarayoboye ishyaka ry'abakomuniste, anayobora Repubulika y'abaturage b'Abashinwa. Ubwo yakoze byinshi, Mao yagaragaye nk'umuntu witangiye igihugu. Juan Carlos
wamwanditseho yavuze ko mu gihe cy'amezi agera kuri 6 yamaze mu Bushinwa bitewe n'inyota yari afite yo kumenya amateka y'iki gihugu. Mu kiganiro yagiranye n'abaturage yatangajwe no kuba abaturage bemeza ko Mao Zedong ufatwa nk'umwicanyi wa mbere mu gihugu cy'Ubushinwa, bavuze ko yabakoreye ibyiza byinshi kandi bifatika kugera ku kigero kiri hagati ya 70 na 80%. Mu bindi bisa n'igitangaza ni nk'aho muri iyi minsi ya none udashobora kwiyumvisha uburyo igihugu cya Thailand mu mateka yacyo kigeze gutangaza intambara yeruye hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Ubwongereza. Thailand nk'agahugu kagenderaga ku mabwiriza y'Ubuyapani ijana kuri indi mu mwaka w'1942 kiyemeje gutera ibi bihugu byombi ubwo intambara yari irimbanyije ndetse igeze ku mugabane w'Uburayi mu 1939. Iki gihugu cya Thailand nyine cyahise gitangaza ko kibivuyemo kubera igitutu cyari cyashyizweho n'Ubufaransa ndetse n'Ubwongereza, cyane ko ari ibihugu byasaga naho bikoloniza Thailand ndetse Thailand ibituyemo hagati. Muri Afurika y'Epfo mu mwaka w'1905 kuri iyi tariki nibwo havumbuwe diyama ya mbere ifite ubunini buruta ubw'izindi zose zabayeho ku isi. Iyi bayisanze mu kirombe cyitwa Premier Mine giherereye muri Pretoria. Iyi diyama yapimaga kare 3,160 yavumbuwe n'umuyobozi ushinzwe igenzura ry'ibirombe muri iki gihugu cya Afurika y'Epfo. Frederick Wells wayivumbuye yaje kuyigurisha n'umukuru w'intara yabarizwaga muri iki kirombe Bwana Thomas Kurina, waje nawe kuyitanga nk'impano ku mwami w'Abongereza King Edward wa karindwi umunsi we w'amavuko. Iyi diyama yaje gukurwa muri Afurika mu bwato nyuma iza koherezwa mu Bwongereza hifashishijwe rutemikirere. Mu bindi wamenya kuri iyi tariki ni uko mu mwaka w'1993 ariko umunyamerika wa mbere udafite inkomoko mu Buyapani yabonye umudari ukomeye mu mirwano y'abafite ibiro byinshi. Yitwa Yokozuna, umukinnyi wabaye uwa mbere akanikurikira mu babonye ipeti rihanitse muri iyi mikino y'abakina bafite ibiro byinshi. Ni ipeti yabonye nyuma yo guhangamura Rowan w'imyaka 23 wavukiye muri Huari, wabashije kunaga ibiro bigera kuri 455 bigabanijemo ibyiciro hagati ya 6 n'8. Uyu wabikoze yikurikiranya ku nshuro 64 ntawe umuhiga mu mikino nk'iyi mu Buyapani. Rowan muri uyu mukino wa sumo bari baramuhimbye Akebono, bishatse kuvuga ngo sunrise cyangwa umurasire w'izuba, cyangwa nanone bakamutazira down, bishatse kuvuga ko ari umugabo mugufi ariko ufite uburebure buhambaye ndetse budashyikirwa mu mikino nk'indi ya sumo, kuko yatsindaga uwo ari we wese bahanganye nta gutoranya.